INP Mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule okas ni som pakhatania tuntum chu kanram le Myanmar lam chanchin thuko chang te potelin kan soyanga kachar mipuiin Tripartite Talks and phût huatang hian bul kan an chanange Assam le Mizoram in biak na okas ninga anei zo ta ka khan in biak le hun tur po engma tarlan ani lem lova tundin muna hian kong pui tlang ma se Ramri ber a fel ma hi chuan boina hi omle thut thei renga nia rei rel lova in biak na nei vata ama theyang bera Ramri chin fel tum hi atha ome India Today palai rahulan Assam Chief Minister interview kha kan muwa Assam Chief Minister hian Mizo mipui thil du chu a hechiang ve to a Assam din na constitutional boundary hi dik angin lang ma se arama cheng mipui terem ti na la a Ramri hi siam ani tlat lo maya British era Ramri hi Mizo ten kan phût ngar turani Assam le Meghalaya angin kan Ramri hi mun then khata buai ani lova Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 emo Inner Line 1875 emo hi manani chuan Ramri hi affelani maya chutiang bokin Assam din na constitutional boundary ati fo district demarcation 1930 hi pom ani po in Ramri ber chu afel thowanga Mizo mipuin kan pom le pom lo thuwa ain ngat to ang chu kan soitum ber chu kan soita 1873 le 1930 Ramri ang chuan Assam le Mizoram Ramri hi afel ve vea khoizok hinge pom tur tiani kan boi zok taka hi chu Assam Chief Minister in asoi angin Mizoram in state a mu don khan Ramri hi siam fel masak om takania Assam in Mizoram chu indang turin aphal ta sa ram square kilometer tlem te hi chu a ui bur lo to pang kum tamaral nu hi chuan zan khat zan ni chunga chin fel mai a thei ta lova kan boi ta fo mai ni chu wangin in biak na kalmek hi thil thataka nia ale peka chuan Central Sarkar hovin Tripartite Talks party pathum in biak na te hi nei ni sela Ramri berafela khoizok nge pom tur ti ringotania soifela har lovang chu wangin party pathum Government of India Assam le Mizoram hian in biak na an nei thuai hianga yani kachar tlom ngai pol pakhat Barak Opotioka Banga Sahitya o Sanctity Samelan tepoin Tripartite Talks hi an phût thu chua siamin an tar langa he pol hi Barak Banga tipoin kau ani boka Bengali ho pol ania an pol chunga hian Ramri chungchangah in biak na kalmek chu an lo soi ho ve lai thina an General Secretary Gautam Prasad Dutta chuan Mizoram Chief Minister Zoram Thangan in biak na manga chin fela du thu asoi hi an welcome hle thu po asoyani Barak Banga Pol hian state boundary boy na chin fel tumin tuntin muna Central Sarkar hova in biak na nei apoi mo ber thu an soya Tripartite Talks som theinan malak zel an tum an tiani Assam Chief Minister chu Central Sarkar Minister te Prime Minister tiamin nimin khan azu muhloma pumodia chuan Julai ni somni le paruk buaina ang chi khan India mipui rilru atina hle ti himanta he lo hilani Assam Chief Minister hian Delhi a chanchin bumi te komin ram in chi scam te in chu awangin kanin lai chin na te hi kan ti cheturani lo India ram vekania India ram chunga in ngei takin kan om turani ati okas ni sari zana tanga nimin okas ni som chundar som pani thleng khan lir thei sang khat le som thum le pasari in vaireng te cheket an paltlanga Mizoram chunga supply lam har satna chu Asia om to viewinarin om heti lai hian bairabi rel kong chanchin hi akipakoin kan la hri lova alatlang chia lo ani po in atlang thoi tura beisayang soito angin National Highway zathum le paruk hi tlang to ma se Mizoram Sarkar hian state dangte ne na insum don ton na thatak asia mangayani Ramri fel huna po lailapur vai ho ne na kanin ti boy hlek palin
kongpui dan hi man ro thabera an mang zia theya India sarkar do ngam state pakhat kan nia chak lak na kongpui pakhat lik kan nei hi chu atlom thak dewani Assam kongpui an block le huna po ministerin ma alamek titolovin malak na omsa ringin sumdong ten kong dang zo in rihut hut lova state dang dor chun zom hal mai dan te po hi zirve to ila athavia ome Power and Electricity ENC soidanin kol phetahman mantur chu department in kumtin arwa mana chu state sarkar in apom nuwa JERC ya thelu ania JERC chuan mipuiin nuwa power tariff thar ati chuak le ta thina kumsang ni le somni pakhat somni le pani atan power tariff chu 20.68% tenapung Power and Electricity Department in atarlan to dan chuan kumin April habil dan pa ngayon consumer te hnena an vasema May habil le June habil le ro chu COVID-19 ripui dar na sale total lockdown na wangin meter reading tilovin ahma thathum chunga bil za chorwal angin bilan siam ta ani heti lai hian electric bill na sataka pung consumer tam takan oma lungoi lo na thom po ring ta hleni political party ya ep to poll then khat phei chuan social na thu chu anti chuak to hial bok electric bill pung chungchangah hian fanglai ni palai zo na changin PENC laldu zuala chuan power tariff ti punani dan le COVID-19 leng wanga meter reading ti ani lo dan chu an soi fia to ka an riat thu asoya kan phak ang to kin kan puang zar fea atlang puin ti dik lo lutuk aom lovin kan ria ati Power Department ENC chuan COVID-19 leng awangin ina mi an omtama an kol phethahman po ama aina tamzo kan erin om thu le phaya tanga kol phethan lak lu po ama aya atam thu asoya electric bill diklo nia hriate tan complaint thelu thei rengani thu asoi bok heti lai hian BJP Mizoram Pradesh chuan thu chua siamin electric bill thar chu atam u chuak hle ni in antar langa siam thaturin sarkar an phutani BJP chuan COVID-19 ripuin mipui min hmong lai le eizon na konga har satna kan to ka ei chop zong mire theiten suma har satna kan to mek laya electric bill July thla aya tam u chuak takaron kal hi mipuitan phurit siam non na ania arab thla kan ti tak zetani anti electric bill chu sarkarin sum tuak na ta na mangem ni ti chu an zo na ani thu soin BJP chuan cheng noi chuang chung khata an bill te singtel an bill te hi domestic bill a chuan thil in me lo takani state tam taka electric bill le tui bill te a thon deuh thuan ti to laya kan state sarkarin na sataka tipungin mire theite min ngai sa ni antia arang theyang pera enno na siam thaturin Mizoram sarkar an ngen ani